ori mukuru w'ishomero eria Bishop Girls Rushere eri kushangwa mu district ya Kiruhura yahiga government okurugayo ekabasa kureba ngu nekora hashonga eyibura ry'amashanyarazi okugira ngo abeji babasegumana betebekanisiza kurungi ebizamu byabo ombwire n'amashanyarazi kugira nimwe abazicora amashanyarazi gabuzire kandi abana nabo bari yafana utachezi bana batekwa ku revisinga mwene cyo cyona gwabo mwiruma nango ubundi twantuteka mu necito twenga ngishomero kunga kutwashikasenda ntuza kwakira ebigezo twashanga amashomero gona round gatatu ngire amashanyarazi n'ekiro kandi ntitera umuranga abanyamakuru mutwase abo kuba twatandika ekigezo biro sensitive kandi amashanyarazi ngiyetingwa nabo ico mwaba mwinamo munjera maraka ganyu hagaitu kureba ngo twatunga amashanyarazi abana beitu tubaje teganisubwa ombigezebi ori mukuru w'ishomero eria Kinoni High School yagira ngo kutandika okwebizamu nahabo kugira ngo bine emihanda mibi ahamwe na n'obwire bubi obwenjura yagira ngo imyanya nkakashagama neteganisibwa munonga ombwire obu Bakuru kurungi kuri aho habanza kwenjura yateganisa bari kugenda kucya baruza kume bizamu mu centers ezindi abo kuba area supervisor ndebe romanya gwa Kinoni no buserka shagama so kaba kume bizamu abantu barga hano bazakashagama abantu bayinemo kuteganisibwa na munonga abantu bagendera ahari piki abo kwagurikira kwenjura kurwa itandikira mu nyekero gushesha yati hatshaha nkayitana ngo tonimbi hatukorga kuzakashagama umutoka yonka no bona n'ibina no buterezi konka hari bizambize ombwire challenges tizeri nyingi so far zitwarebere zikwata habigezo Edison Mwesigwa okuruga Renshand Secondary School yahiga government okuguma netwara ebizamu hakireka bita ahagomborora kugira ngo ukikwere abeji okutandika kare bizamu ombwire mwene ebya conditions nundumanya twabahoreti ombudakika nk'ikumi konka shaisha tune dakika 15 bambatandika sigezo government eyito iturumo kuba kutucendereza distance chikasa nahare to good chance twafunde gombo right ya Rwenshande kuba kujombeka ebigezo tukagumantu bihahi Rwenshande noco cyakubasa kuba mchitwanguhira akora gendo nuringwa munonga je mwihangariyo n'abana batandika kubuza babasine yakana konko kukira munonga nko muri Kiruhura kunu tuyimuka twinensura yamani konga twagezeho kwatisha shaisha tabana abantu batandika kandi batandika yabo ko tubitu batebekanise tutwateganise ko mutahata munaba kushasha ngo bundi tubabo bona babaho tubitu batebekanise nintekateka ngo bazakora icyamani bitbo abeji abatandika ebigezo byabo erizoba bayorekwa amasiko unibija kukoraje ebigezo byabo twazikora geography twakora yeyorobe twazikora eyorobe ntureba tekushana moka bukubamo kebegumire ate kinkureba binebu ndiza kugikoraje nkaitwe kasho kugero kuba tishomizi batuma watsitiyeshaha tukiyapuriye twargum pepa tuyapuriye twena ko twagezamo ko twageragamo kandi ntamya twatandika twaguma titi tujagumza kwenderaje pepa twagitandika shaisha tuneti twarga mushaha itano ne dakika makumyana nangwa no turabe twabanza mu gwisa mu nzuru mukasheshe konkesha heza pepa za stakashire negenzura yonki itunka nkabeji twatunga chance yo kugira ngo tubentereba yo mwaka kabe kubakabeka twebere twatunga ejo chance ni simarhanga watsya hizobere itenka abana be yakana twatanduka shaisha tunet ikigezo kiti cyo kubanza cya geography paper 1 kandi ebigezo byiti byabonire buzima byambishana n'ibindi bititwire ndukora tabaho ntaniso munonga aribyo byabiro birungi munonga kandi sima basomesa beitu bagezaho kutabura twatene boba kandi byabiri bitusomere mwente nabatse kugira ngo ibigezo mza kwa biro birungi munonga abo kuba byabitayine tanisa yamani ngo kube ebitose ntwara ebuzo babiri byabirije bitose rentsom ebyo nebi